Mu nkuru yacu ya Bella rero duherukana muri episode ya mbere ubwo James bamuhamagaraga gitaraganya agasubira ku bitaro ubwo bari kumwe na Bella bari kunywa ikawa. Iyi rero dutangiye ni inkuru ya Bella episode 2. Bella rero yamaze kunywa ikawa hanyuma ahamagara umumotari araza aramujyana. Gusa baje kugira mu nzira bagongana n'imodoka bakora impanuka. Bahise bahamagara ambulance. Ambulance yahamagara igitaraganya. Ambulance yaraje isanga Bella ameze nabi. Isanga yakomeretse yewe yavunaguritse. Ambulance yahise imwihutana ku bitaro bikuru byisumbuye ku byo bakoragaho. Rwose Bella yari ameze nabi. Bamugezayo, bageze ku bitaro batangira kumwitaho. Gusa baza kumubaza bati none se muko nta muntu w'umuryango waba uri hafi ufite nimero ya telefone ngo tumuhamagare ngo aze agufashe? Ariko bitewe n'uko Bella yari imereye nabi na telefone ntabwo yibukaga nayo yayishyize. Gusa ariko abaganga bakomeje gushakisha mu byo yari afite barebe ko byibura nibura babonamo telefone. James rero nawe urabizi nk'uko bamuhamagaye yagiye ku bitaro, yarangije akazi ke ko kuvura umurwayi yari akeneye kubagwa, yarangije akazi ke nk'ibisanzwe. Gusa yakarangije amasaha agiye, arataha ajya mu rugo araryama. Ariko akiryama aravuga ati reka mbanze mvugishe Bella numva uko ameze. Ntabwo nabasha gusinzira namuvugishije rwose. Rero nibwo James yafashe telefone ahamagara Bella. Reka nze muhamagare numve uko ameze hanyuma mbone gusinzira. Ndumva naniwe, mfite umunaniro ukabije. James yafashe telefone arahamagara. Nta muntu uyifata. Use Bella yaba yasinziriye? Reka nongere mpamagare numve. Wapi ntabwo ari kuyifata, ariko ndakeka yuko yaba yasinziriye. Ariko nanjye ndakabije. Ubuse reba 8 z'ijoro. Oya reka mbimuretse ndaza kumuvugisha mu gitondo. James rero yese ariryamira rwose. Bwaje gucya mu gitondo kare kare azindutse. James yumva telefone iramuhamagaye. Telefone ni yandera. Ni Bella. Ni Bella umamagaye. Okay. Allo? No. Bella? Niki cyamubayeho? Yakoze impanuka? Ari mu bitaro? Ntuzacikwe na episode ya 3.